Bunga zuma pinu inglise ina haba ina somu malagu hao um outro classe outro samoru irasamu cidadão Ada yung ay talo dang pluma si dos mo asi tani pito ni dak ni so gusto gi kun tos ta gohan dan si anak to bakan ni ana ayon stem pito ni dak de ujung na de be sang na ji reflection si so this a little bit palos di patis di ina so kursia ang ginta sigon mo na i programa no dan i Indonesia na klasen na kinarera mo na ni para ta informa itaw tani ang pasya bagwa gini wa atani news ta report stigi negatnya fananan so no report stinanu 361 sta man matay gini i COVID na chat no distine matumagi buahan gi taftar gi 2020 na sakan jadi COVID-19 na peste na pandemic di sumuswasti gagaya edu i COVID-19 gwini zagwa siya ta no mas manatetes sa siga ka hulu i numero siya peswa epoca mjuna por favor sena dahi amju pero amju ni madedesi di jani manamku ta ini data siya no nasat biya i mask na siya para mo waktu sa tita tungo mga na anta lustin na pro na mas chat sa gahit mo na gilinalo no gracias a Dios na bentigi i mas bababa ibig para po raw sa gusti COVID mga kusyon na kalan po. Yung segundo gini na artikulo ni Bebel Sangan paparatahata na asti jana piniti ko rason no pero kaya gera gi Ukraine pero kaya todos ti inat broto gi tati gi Amerika na gi size gi Enero 2020 na no komite gi Kongreso ng Amerika ni di sigaman argumento ko stigi matsogi pati matsogi ta promadia dino responsable magai guhi malajat na saya di dataatan mas ladang kuluna literatur no in English the bigger picture tata stigi national na gazeta no i national news i national na notisya national na asunto da kumunsen natan sti atan hasti i malum sti undisi 8 anos na tawtal ni pakinya AR 15 fanana di pakinya sa puno 19 na famaguon elementaryo na eskwela elementary school Uvalde Texas umalom sa puno 19 na famaguon jan dos na maestra jan ni member ng administrasyon at na eskwela antes diyan zugi gatigi sa Buffalo New York gwagi no mafananan no black community New Matusitato, Buffalo, New York, malum talu sti 2000 Fernandes sti 8 ansya talu za Fernan onsi despan onsi na tauto apuno ala musai pakinya za dulu mamaki song sti siya na tano na mangaigi da tori tamputa kala hamon na tiu fatto magi gini gita nota lo it must tatkilo pang di Kongreso ng Amerika di taimano para matso gusti para maneha ipaki gun control given in English. Zagwahado na tawto nila nga tisina sa guys tigi constitution ni Estados Unidos no. Second Amendment fanan dinansya o na di Second Amendment ni nao magati diritso mo pong pangat kapaki di masatay manu gato na manera sa ni nao na diretso di constitution lo gi otro banda beo atan na benti magahit ano wahad siya lagi ay tiyaski lagi constitution lo imasa tay mano na banda ang gipretasige malahan at yung fakto mga gino magigita nota na klasen susedimento ni kwa malum di eskwela para umano para lugar za tutun mamaki za mamuno tao jigi debi na benti maulik ajo na idea i para na siguro na gawahan na gun control gina magigi islata antes gi Taiwan na klase i manga itu poder para sinegwe no i legislatura buenti kumusinya ta epok no i data zama ya tersoni zo masan atanesti zo magahit no manau huzum masa na artikel siapa masa na bio ni para mana lai ni sina bentita
sen adahit ni taimanu para tanoi lisensya ni sen ade tamanu para ta maneha di performanoi nu lisensya no fangai taki kogwa hasya no reglamento ni debidu mata tizi awazu let's buckle down di tiligot siya na rubet-bet pat taki pat masyafa na artikulun mamuno pat mas mamuno gana uzong the debi mon kumumuzong ng gobernamento daling nga maila todo dumon din ipakin nizo data tutunit do nebo sina benti uno gano kalam farfetch do sa mampus magena tsotso pa matsogizo pero di mangay pakista logi din retso na banda sina ta alok whether it's ko be fan susteni pakisa be protehi familya ko zamali kano na klase ni nasu lo angin motto i tempo no gua un tautun lenga dili tsoko be kai paki za be utsogi masha fa malago ni paki ni ne be fa mono tu tauto ini ge bentina debe di tasen atan mona tamanu prata regleno ngai talu otrumes tempo de liberacion zanu maila data go samoga din na lota pagu maila data na siguro nata celebra adzuna dia ne man libre zani manay natay binigi i gerandos no dan binaban niya binaban ito di binaban ni binania i enemigo kita ninainap ta fan malefa masya manay bisan pisa yiti amam na tempo manay bidi siya i sumungo ni gera di survivors ya do zigi na sen importante na parahita na henerasyon dan papa i manatati debilita sen hasu natabira takti magay edu na hinasu ni para taon siya mangay sa sensiya manay with pam na tempo. Bawa si JC Dongklo na si Diyos mga si talo na neko esti yun yung tosta buwahan. Buenas dan half a day. Utuhana agma mi tiempo esta kita alihitalu no puede haan matuo